Krah srpskog fudbalskog tima pre 2 dana i dalje naciju ne ostavlja ravnodušnom. Zbog sramnog poraza naše reprezentacije, kako ga nazivaju, osude stižu sa svih strana. Srbija je prokockala poslednju šansu, zasluženo izgubila, ostala bez evropskog prvenstva. Neki su od naslova u štampi. Ministar Ivica Dačić bio je deo diplomatskog navijačkog tima naše reprezentacije u Mariboru. Naravno, ne mogu se političkim parolama davati golovi. Ali odigrati jednu tako važnu utakmicu sa tako malo motivacije za mene je neshvatljivo. I mislim da treba da ih je sramota. Pošto nas je sve bilo sramota dok smo ih gledali.